problema da rin transportasyon, rin kaya katamong kabalen, o ining panaligan na, ing gumamit bisikleta, mupin kakaluguran, ing pamagdalan ka rin itong mga ragultamong highway, ing kutang mapapasyag ya kayang masalese o malalyari ya kaya itang ausandang bike lane karening major highway. Map ing magbisikleta ngeni. Lakwas na nung impikatatakutan mong COVID-19 na virus, asuya ka rin libad-libad asymptomatic ka pasayeros ning jeep o ning bus. King pa magbansyo ning CLTV 36 News king Lasatin Boulevard keti Ciudad San Fernando, malino ya pa ing markings na ning bike lane. Arakap keng meto nga talapagobrang ikwa ng apag marilya ing kayang Japan sarpla sa bisikleta. Nga ng Don Lacson, ang yaka nung segunda mano yamo ing kayang bisikleta king papetex-petex ng pamamaldak. Mirarasya ka nung ligtas king kayang obra. Makanano karagul saop kaya ka ingating kang bisikleta king panahon na ininalata nga sakin. Timo po kanini, mag-obrak po Villa Victoria. Yan po gamitan kaya po yung kakong bike. Apin po yung service ko ini, sir. Mupining sa ingsing nang don, pauli na ning mamamatdane kulay ing bike lane king dalan, ren kanong motorista, barus-barus ro kanong paminan. Anya ing sakit dudog pa kareng siklista, ing nervyos. Mag-nervous ko naman po, siyempre. Oning nakalala po rin daralan na sakin. Mga mo po. Naning malino kaya ka makananya kaulagay ing bike lane. Kaya mo rin po, safety rin po. Kaya ka, Aldo, makanano karaguling nga may menus mo kayang pamaggamit mong bisikleta? Maragol po, sir. Maragol po yung kaya. O, pagkano mo yung titipid mo sakali kung mamasahe ka? Dinalan mo rin po. King kasalungsungan na panahon na elami basta greng tao, maulagaya ka noing bisikleta. Iniing mano na ning meto nga cyclist ay Jumbo Tayag, apamuntok na mo naman ning Go Clark Sports and Events. Nung mag-bike ka, ating yung responsibility ng gobyerno to regulate o nga naman itang safety daling cyclist. But ampo itang ika naman as cyclist, dapat abalo mo na rin ang etiquette. Kung ano ka dapat po pwesto kendalan, may asala-asala. So ating natin certain unwritten rules mo rin. But rin kumpanya naman nakasarap na nung mag-provide lang shower facilities. Baka encourage kasi yung problema ni Magbike, nakapaligid ka mo, datang naging obra na ang kapawas, wala naman shower facility. Kailangan kano ing inisyatiba na ng gobyerno at ing mabilis sa aksyon, anti mo ing pamangabit bike lane, hanggang nakareng traffic regulations. Bang kanitang helami paroro, king disgrasya ring siklista. Nung kunangan mo ko, ating ng certain cities na may implement, like for example, Marikina, Pasig, pati na lang kanya-kanyang bike lanes. So, nung rin kaya tamong manungkulan, mangopya na lang mo, nung nano na rin implement na rin, datang projects na. Gawin na nung nano itang best practice, di ba? Mismo king amano ng DPWH Secretary Mark Villar, panikwanan ra kanong niyabe kareng disenyo ra, kareng enhancement na ring mga ragula infra king dalan ing bike lane. Ini mo naman ing pepasyag ng DPWH District Engineer Gregorio Jigs Ode Jr. Aparte pa king urban planning kareng balang balen, makataluki king Pampanga Megalopolis ing planong mirinan lang lugal ring siklista. Kita ni kaya katamong highway, di kaya katamong dalan na may ka-separate na rin bike lane, pedestrian lane, ni kaya katamong proyekto. Lalo-lalo na po ngayon in transport sector tamo, full capacity mag-operate. Dito pong mga short distances na retang motorista mo, nung agyuda na pong gumamit bike para kayong pamuntada kayong metong lugar, masating maksawpya pong maragol kayong katamo. Keti Pampanga, bukod king San Fernando, Angeles at Clark Freeport Zone, bagya-bagya lang, may kakalugal ring bike lane. Para kang former Transport Committee Chair at Angeles City, Amos Rivera, pakaisipan na sana kanuning gobyerno ing kabilyan dangeni, reng barakala riding in public ay mo magbibisikleta, nunayang ring single motorcycle. Abul ni Rabli King road crash, pauli na ning alalang special lane. Well, it has become a lifestyle
Pero prior to this, most of the bikers are construction workers na. Mingakakit ko kini again the new norms. Mas safe, feeling safe lang nung magbike lang kaysa kitang sa akin lang public transport na. So kailangan na yung government kini making sure nating bike lanes. Kailangan kini din naman bikers well protected las. Manyunod lang proper gears. And at the same time, kailangan niyang gawang ordinansa yung gobyerno to support the bike lanes. Pansamantala, pwedeng road markings, pwede siguro mag-install pang traffic cones, pero importante, again, then yung supplier tamo, then yung magtinda tamong bikes. Again, I appeal na i-moderate tayong grid. Kasi, uling mong matas yung demand kayong bike, kanyan, paltodo, ating shortage kayong supplies, kaya kailangan din kita. So, we cannot do that. Ing pamagsamas atin kanung kayabe pamanantabe nga ng Rivera. Ini kanuing dapat talakaranan ng gobyerno, lalo na kareng memalen na ala namang makaing budget, apanyaling malasakin. Paulo G. Santos, CLTV News.